bavimo se tim nekim stvarima. Te lepe stvari su stvari na koje mi možemo da utičemo. I to je to što ste rekli, imamo, na primjer, ne znam, farbamo evo sutra. Farbamo višnje u Višnjičkovoj pred 1. maj, da oni budu obeležene, da se vide da prosto ovi ljudi koji idu tamo na izlet, da ih vide, da ih ne unište. To nam je nekako omiljena akcija, pošto je tako jednostavna, lepo, u prirodi si, 1. je maj, priroda je u proleće prelepa. Imamo te neke tribine, to uglavnom radimo preko projekata, ako nam projekat prođe. To opet imamo različite teme, zavisi kakav projekat pišemo. Uglavnom za podizanje svesti. Pa da, ili je to javno zagovaranje, ili već je... Nama je uvek drago kada po tim projektima, ako imamo neku tribinu, da imamo nekog stručnjaka na neku temu da priča, pošto drugačije je to kada čujete stvarno od nekog stručnog, da vam kaže prosto kako su stvari na terenu, kako šta funkcioniše, nego kada mi laici da pričamo o tome. Bavimo se, pokušavamo barem svake godine da imamo neku saradnju sa osnovnom školom. Prošle godine je to bilo donacija mikroskopa, pretprošle godine smo imali pa te izlete sa... Pretprošle godine smo imali čišćenje sa višim razredima, skupljanje smeća. I to uglavnom kada organizujemo skupljanje smeća, to uglavnom radimo preko Zavrni rukave u njihovoj kao saradnji. Tako da to su neke stvari koje su lepe i koje mi prosto možemo da odradimo sami, a da ne očekujemo pomoć nekih donosioca odluka. Sam htjela da kažem, to je, šarkanijada je postala nekako tradicionalna neka stvar kod nas, pošto je prva šarkanijada je bila organizovana nakon korone, odnosno korona je još bila, ja mislim, nisam sigurna. Ali to, ljudi su još uvek bili onako, ne znamo da li treba da se sretnemo, koliko blizu da stojimo, da li da imamo maske ili nemamo. A sama ideja šarkanijade, to je u stvari festival puštanja zmajeva u prevodu, je nastao kao potreba da se demonstrira jačina i moć vetra na našem području, zato što smo tada bili u toj borbi protiv rudnika, gde je investitor, odnosno ti ljudi koji su napravili taj plan, rekli da uticaj vetra na taj otvoreni kop peska ne bi imao... Uticaj je zanemarljiv na ljude i onda smo mi hteli da pokažemo prosto da i kada izgleda da nema vetra, nama šarkani, odnosno zmajevi lete. I pošto je to bilo posle korone i ljudi nisu bili zajedno duže vreme, onda kao i sledeće godine